Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninasema asante sana. Arashimye cyane kwa Mungu wetu. Ashimye Imana cyane. Na ninasema tena asante sana kwa mama yetu. Kandi ashimye cyane umushumba ambaye amenipatia nafasi ya kusema neno la Mungu. Unyemereye akampa umwanya ngo mvuge ijambo ry'Imana. Wangu mimi nilikuwa napendelea sana kuri we cyane yabyifuzaga cyane mama afundishe na mimi nisikie. Yanezezwaga nuko umushumba yakwigisha na wakumva. Lakini Mungu hakupenda vile. Ariko Imana ntabwo yigeze ibishaka uko nguko. Amependa mimi nitoe neno la Mungu kwenu. Imana yashatse ko ari njye uvuge ijambo ry'Imana. Mimi siko special. Ngewe ntabwo ndi umuntu urenze. Niko mtu wa kawaida sawa nyie. Ndi umuntu usanzwe nkamwe. Lakini tunatoa neno takatifu sisi ambao tuko na makosa. Twe dutangira ijambo ry'Imana ryera, twe turi abanyabyaha. Ni kwa neema tu ya Mungu peke yake. Ni kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Ndio anatutumikisha nibwo bujya budukoresha tupate kutoa neno la uzima kugira ngo dutangire iryo jambo ry'ubuzima kwa walio wake, ku bantu b'Imana. Ndio kwa maana nasema asante sana kwa mama. Niyo mpamvu nshimiye cyane umushumba. Na nasema asante kwa kanisa lote mzima. Kandi nshimiye n'itorero ryose muri rusange. Nishasema jina langu. Navuze amazina yanjye. Mimi ni Ufunuo. Njyewe ndi Ufunuo. Mtalasha. Ndiyerekwa. Bwana asifiwe. Amen. Sitakawe sana. Ntabwo ntinda cyane. Kwa sababu nimekuwa pale niko natazama kanisa, nimeona kabisa Mungu yuko hapa. Kuko nari nicaye hariya ndio ndareba itorero nkabona Imana iri aha hantu. Kwa sababu sisi watumishi wa Mungu, kuko twebwe abakozi b'Imana, Mungu ametupatia macho ya kuona. Imana yaduhaye amaso yo kureba. Kuona maisha ya kanisa, kureba ubuzima bw'itorero. Nimeona wana wa Mungu wa mahali hapa, nabonye abana b'Imana baha hantu wanashika utaratibu wa Mungu. Mbona bafite amategeko y'Imana. Sikuona watu ambao wanakorishia Mungu. Ntabwo nigeze mbona abantu bakosora Imana. Munisamee kabisa kwa sababu sisi Kiswahili tu kidogo tunachanganya na Francais. Hakuna shida uchange. Bwana asifiwe. Amen. Nimeona wamama wana utaratibu wa Mungu. Nabonye abamama bafite gutuza kw'Imana. Sikuona wanafanana na wamama ambao kwenye mie nimetoka. Ntabwo nabonye abamama basa naho naturutse. Kuna wamama wengine uko hari abandi babyeyi wanapenda wamkorishie Mungu. Bagira ngo bakosore Imana. Wanasema na Mungu ya kama bakavuga ngo hakunitengeneza vizuri sura yangu. Ntiwigeze undema neza mu ishusho yangu. Acha nitoshe makiki hii. Reka ngende nkuraho bino bitsike byanje. Nitie kilo. Ngende kama ni tilo. Kireho tilo. Kisha anawata na midomo yake anamwambia Mungu mimi sipendi kuwa mtu mweusi. Agafata n'umunwa wake avuga ngo ntabwo nshaka umuntu wirabura. Acha nitie rangi ya rouge. Reka nshyireho irangi ritukura. Mesi kuiona hapa. Ariko ntabwo nabibonye hano hantu. Hii ndio maisha ya Wakristo. Ubu nibwo buzima bwa Kristo. Wakristo, Abakristo ni mfano, n'urugero ambao watu wa dunia rw'abantu b'isi wanapasha kuiwika, bakagombye kwigiraho. Hapana sisi wa Kristo, hapana twebwe abakristo kuiga watu wa dunia, kwigana abantu bo mwisi. Kwa sababu sisi kuko twebwe si watu wa dunia, ntabwo turabisi. Malgré tunaishi hapa chini ya jua, nubwo tutuye hano munsi y'izuba, sisi ni watu wa mbinguni. Twe turi abantu bo mu ijuru. Kristo katika maombi yake, mu masengesho ye, ukisoma Yohana 17, iyo usomye Yohana ibice 17, Kristo anasema, Kristo aravuga ngo, anamwambia Mungu, abwira Imana, hawa si watu wa dunia. Arambwira ngo data basabo mwisi. Sisi mimi siko mtu wa dunia. Uko ntari wa mwisi. Malgré wanaishi hapa chini ya jua, nubwo batuye hano munsi y'izuba, Mungu wakinge, Manu barinde. Ndio kwa maana ninafurahi sana. Niyo mpamvu nanezerewe cyane. Bona hali ya wamama inafurahisha sana. Kubona uburyo abamama bameze banejeje cyane. Tena wababa, namwe bagabo, nimeona wababa, nabonye abapapa,
hawana maisha ya kujikomplike. Mbona ubuzima bwo kugenda bihindura cyangwa kwicanga. Kukata nywele sawa musicien wa dunia. Gukogosha imisatsi nk'abacuranzi bisi. Wako na utaratibu ya Mungu. Ariko bafite ubwiza bw'Imana. Mungu awabariki. Imana ibahe. Ile ndio ilikuwa ya kusema ndani mwangu. Icyo nicyo nakagombye kuvuga muri nje. Nimesema sikuleta neno lipya hapa. Nta jambo rishya nazanya aha hantu. Nimeleta neno tu ambayo mnasikiaka kwa watumishi wa Mungu mahali hapa. Nazanye jambo mwumva nabandi bakozi b'Imana hano. Jambo tutasoma ndani ya maandiko matakatifu. Ya mambo turi gusoma mu byanditswe byera. Tutazungumzia kuhusu baraka za umoja. Turaganira ku migisha y'ubumwe. Na tutasoma katika Zaburi. Turasoma igitabo cya Zaburi 133. 133 ile mstari wa kwanza turahera ku murongo wa mbere haji ya 3 tugeze ku murongo wa 3 twese duhagurutse twubashije ijambo ry'Imana. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Tudasome mu izina rya Yesu. Tazama ni wema na ya kupendeza sana kwa ndugu kukaa pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta ya thamani juu ya kichwa yaliyoshuka ndevu za Haruni, yaliyoshuka juu ya upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni unaoshuka juu ya milima ya Sayuni. Maana pale Bwana aliamuru baraka hata uzima wa milele. Amen. Amen. Kadusome mu Kinyarwanda. Dore erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Kabiri, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi cyasutswe ku mutwe agatemba mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye. Gatatu, kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Hermoni kimanukira ku misozi y'i Siyoni, kuko aho ariho Uwiteka yategekeye umugisha, ari wo bugingo bw'iteka ryose. Amen. Amen. Nimesema tutaongea kuhusu baraka ya umoja. Navuze ngo turi buganire ku migisha y'ubumwe. Na hii baraka ya umoja kandi iyi migisha y'ubumwe inaonekana kwa hii masemi ambayo mtumishi wa Mungu Daudi ameonesha. Igaragaza muri imvugo umukozi w'Imana Daudi yavuze. Daudi anasema, Daudi aravuga ngo tazama erega nimurebe ni wema ni byiza na ya kupendeza sana kandi ni by'igikundiro cyane kwa ndugu kwa bavandimwe kukaa ko baturana pamoja hamwe kwa umoja bahuje. Hii ni neno kubwa sana kwa ajili yetu. Iri ni ijambo rikomeye cyane ku bwacu sisi ambao twebwe Mungu alipenda, Imana yakunze. Ndio kwa maana wewe mwenyewe uko hapa. Niyo mpamvu wowe uri hano. Mungu anakupenda sana. Imana iragukunda cyane. Uko tofauti utandukanye na mtu mwenyewe n'umuntu yeye sai we nonaha iko nakunywa pombe, arimo kunywa inzoga, iko navuta tumbako, arimo aranywa itabi. Sasa wewe none wowe Mungu amekutosha kule, Imana yagukuye iyo kusudi akuleta hapa kugira ngo ikuzane hano ndani ya kanisa lake, mu itorero ryayo, kusudi kugira ngo akutimizie igusohoreze kila ambacho icyo dunia isi haiwezi kupatia, itaguha. Unajua, murabizi kuna vitu, hari ibintu ambavyo hari ibintu dunia haiwezi kutupatia. Hari ibintu bwabyo isi idashobora kuduha. Ni kanisa tu, ni itorero gusa ya Yesu Kristo. Itorero rya Yesu Kristo ndio iko na mamlaka, niryo rifite ubwo bubasha ya kutupatia vile vitu, bwo kuduha ibyo bintu. Sawa, uzima wa milele, nk'ubugingo bw'iteka. Mwanadamu, umwana w'umuntu hawezi kuipata ndani ya
dunia. Ntabwo yabubona mu isi. Ni kwa Yesu Kristo peke yake. Ni kwa Yesu wenyine. Ndio kwa maana Kristo, niyo mpamvu Yesu wakutupatia uzima wake, kubwo kuduha bugingo bwiwe, ameleta kitu kizuri, yazanye ikintu cyiza ambacho ni kanisa lake, cyitwa itorero ryayo. ndio kwa maana wewe mwenyewe uko hapa, niyo mpamvu wowe uri hano, ninakutia moyo, ndagukomeje, ujua umechagua kitu kizuri sana, umenye ko wahisemo ikintu cyiza cyane katika maisha yako, mu buzima bwawe, ukubali Kristo, kwemera Yesu. Kwake kuri we unajibu mzuri, hari ibihembo byiza ya shida yako, by'ibibazo byawe, ya hitaji yako, ibyifuzo byawe. Ni Kristo peke yake, Kristo wenyine ndio iko na jibu, ni ufite ibisubizo ya kupatia, yaguha. Mama yako, umubyeyi wawe, baba yako, umupapa wawe, ndugu yako, umuvandimwe anaweza kupatia, yaguhereza nyuma, hanyuma anakuteta akakuvuga. Me Kristo, ariko Kristo akakupatia, yaguhaye hata kuteta, haja kunegura, atafurahi, azanezeza pamoja na malaika zake, hamwe n'abamarayika be. Kwa maana niyo mpamvu itie moyo, uje wikomeza, ndio kwamba uje umenya yuko umechagua vizuri, wahisemo neza. Bwana Mungu apewe sifa, imani ihabwe icyubahiro. Neno ambalo tumesikia, ijambo twumvishe hano riravuga ni vizuri sana, ngo ni byiza cyane na ya kupendeza kandi bishimishije wana wa Mungu, kwa bana b'Imana kukaa baterana pamoja, hamwe kwa umoja, bahuje umutima. Ni kusema nini? Ni ukuvuga ngo iki? Kusudi baraka za Mungu, kugira ngo imigisha y'Imana zishuka ndani ya kanisa, imanuke mu itorero, inabidi birasaba wewe Mukristo, mama, umubyeyi, baba, umugabo, kijana, umusore, binti, umukobwa, sisi sote twebwe twese tuishi maisha ya umoja, tube mu buzima bw'ubumwe. Hapana maisha, hapana ubuzima ya kutengana, ubuzima butandukana, hapana maisha butari ubuzima ya kuachana, kwa gutandukana, lakini ariko tuoneshe umoja wetu, tugaragaza ubumwe bwacu mbele ya Mungu wetu, imbere y'Imana yacu. Pale ako kanya Mungu Imana atafurahi, izanezerwa, atashira baraka zake, kandi izabonera imigisha yetu hagati muri twebwe. Bwana Mungu apewe sifa, Imana ihabwe icyubahiro. Mungu wetu, Imana yacu, anasema, iravuga ngo ana mpango mzuri, ifite umugambi mwiza kwa ajili yetu, ubwacu. Tena mpango kandi uyu mugambi wa amani na salama, ni w'amahoro n'umutekano. Kwa maana niyo mpamvu akamtoa Kristo, atanga Kristo, akasema, aravuga ngo hapendi, ntabwo ashaka mwanadamu apoteye, kumwana w'umuntu yarimbuka, kwa sababu dunia, kuko isi mtu akaifuata munakurikiye isi sherti apoteye, azazimira, kwa sababu kuko hatapata, hazabona uzima wa milele, ubugingo bw'iteka. Bwana Mungu apewe sifa, Imana ihabwe icyubahiro. Kwa maana Kristo, niyo mpamvu Kristo anapenda mwanadamu sana, yakunze umwana w'umuntu cyane kuliko vitu vyote, kuruta ibindi bintu byose. Kwa maana niyo mpamvu akatoa uzima wake, atanga ubuzima bwe, akamwanga damu yake, amena amaraso ye kwa ajili yako, kubwawe, kwa ajili yangu, no kubwanje, kusudi wewe na mimi, kugira ngo nje nawe upate kile kitu, tubone icyo kintu ambacho Mungu wetu, Imana yacu, ameyapanga kwa ajili yetu, yagambiriye kubwacu. Ni ndoa mzuri, ni umugambi mwiza, inatoka kwa Mungu, wavuye ku Mana. Kupata watoto wazuri, kubona abana beza, inatoka kwa Mungu, biva ku Mana. Kupata mume mzuri, kubona umugabo mwiza, inatoka kwa Mungu, biva ku Mana. Kupata bibi mzuri, kubona umugore mwiza, inatoka kwa Mungu, biva ku Mana. Bwana Mungu apewe sifa, Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu unisikie na furaha, ujya wumva unezerewe, kwa sababu kuko Mungu ni wako, Imana ni yawe. Shangilia Bwana kwa mfano. Komera Imana mashi. Umoja wetu, ubumwe bwacu utaonekana, buzagaragara wakati tuna igihe tu masemi mamoja, igihe dufite kuvuga kumwe, nia moja, umugambi umwe na mawazo mamoja, n'ibitekerezo bimwe. Pale tutamfurahisha Mungu, aho tuzanezeza Imana, na Mungu atamwanga baraka zake, kandi Imana izasuka imigisha yawe mu itorero ryawe. Kwa sababu tuna mawazo mamoja, ko dufite gutekereza kumwe, tuna masemi mamoja, dufite kuvuga kumwe, na tunakutazama kumoja, kandi dufite intumbero. Pale Mungu atafurahi, Imana izanezerwa, ataonekana kwetu, kandi izatwigaragaza. Unajua Biblia, urabizi Biblia inasema, iravuga ngo ombeni nimusenge na mutapewa, musabe muzahabwa. Kuomba na kupewa, gusaba no guhabwa, hakuna condition, nta bintu bisaba amategeko. Sisi tu peke yetu, ni twebwe ubwacu, kama tunaacha bidutuma Mungu anakuwa mbali kwa kutujibu. Imana iba kuri yacu kugira ngo fuatana
bijyanye na maisha yetu n'ubuzima bwacu. Ndio nakwambia mchana wa leo. Niyo mpamvu mubwiye uyu munsi uwe na maisha ya upendo kwa ndugu yako. Ugire ubuzima bwo gukunda ndugu yako. Nezererwa mugenzi wawe. Ushirika wetu uonekane mbele ya Mungu. Ubumwe bwacu bugaragara mbele ya Mungu. Atanyamaza. Imana ntizaceceka. Tutamuomba. Tuzayisaba. Naye atatupatia. Naye izaduhereza. Masajo kazi yake. Kuko niyo murimo wawe. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Vyema ni kupendeza. Ni byiza kandi bishimishije. Abavandimwe bakwicara. Pamoja. Hamwe. Kwa umoja. Bahuje umutima. Senti umoja wetu uonekane. Birakwiye ngo ubumwe bwacu bugaragare. Itaonekana nibugaragara watu ambao shetani angali nafunga abantu bose satani akiboshe watakuja kwetu bazazi wacu watafurahia kama bazanezezwa nuko mukanisa muna uzima mwitorero hari ubuzima mukanisa muna maisha mwitorero hari mukanisa muna jibu mwitorero hari ibisubizo sisi twebwe tukaisha vibaya nitubaho na nabi tunafuia watu ambao nje njia kuingia ndani ya kanisa tufungira n'abari hanze kwinjira mu rusengero kuko bazatubaza ngarisi tunaenda kufanya nini ngo mu rusengero twagiye kugira gute watu wako mu kanisa igihe abantu bari mu rusengero tunakunya pombe tunawashinda twe tumwe inzoga tubaruta ijapokuwa Mungu kandi Imana hapendi vile ntabwo ikunda bene anapenda maisha yetu irashaka ubuzima bwacu bube hejuru watu wa dunia kugira ngo abantu bisi wafurahi Kristo wetu banezererwe Kristo wacu baze mu rusengero inajua maisha yetu ikampendeza Mungu ubuzima bwacu nibushimisha Imana hii parcelle iki kibanza itakuwa yote ya kanisa kizaba cyose cy'itorero Mungu ataleta watu wake mahali bizazana abantu bayo na tabia zetu kuko kubera ingeso zacu fatana na mwenendo wetu bijyanye nuko tugenda utakokota wale watu nibyo bizakura abantu walete kwa Yesu Kristo baze kuri Yesu Kristo kwa Biblia inasema ni mpamvu Biblia ivuga ngo ya kupendeza sana nibishimishije cyane wa ndugu kwa bavandimwe ukaa bajya baterana pamoja hamwe kwa umoja mu bumwe hata wote kuonekana kwa mataifa reka ibyo ubwo bumwe bugaragare mu isi pale Mungu atanyamaza Imana ntizaceceka amesema pale mwisho anasema iravuze ko hanyuma iravuze ngo pale atamuru baraka za mbingu izarekura imigisha yo mu ijuru kushuka pale kugira ngo imanuke baraka zimefungwa imigisha yafunze tunaomba iyo dusenze siku nyingi atupate tumaze igihe tutayibona kwa sababu tunaomba vibaya kuko tusenga nabi tungali na problema na Mungu turacyafitanye ibibazo n'Imana kufatana na maisha yetu bijyanye n'ubuzima bwacu kwa maana sisi wa Kristo niyo mpamvu twebwe abakristo maisha yetu ubuzima bwacu ioneshe kama bugaragaze yuko sisi si watu wa dunia twebwe tutakira abisi sisi watu wa mbinguni twe turi abantu bo mu ijuru maisha yetu yanajabadana na mbingu ubuzima bwacu bureba mu ijuru kwa maana Mungu niyo mpamvu Imana kila mara igihe cyose anapenda mbingu ibakia wazi ishaka ngo ijuru rigume rifunguye kwa ajili ya watu wake kubw'abantu babo wakati wanapomwita igihe bamuhamagaye Mungu anasikia Imana ikumva na anajibu kandi ikamanuka igakora. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Mnajua nimesikia mama sana nilingia numvishije nilisikia mama sana nilingia hapa numvishe umwami gihe ninjiye hano anaonesha etapa ya maombi ambayo tushakafanya hapa agaragaza ibice by'amasengesho uburyo twagiye tubikora hano anasema aravuga ngo tulishafanya maombi ya 7 jours twakoze amasengesho y'iminsi 7 ya 14 jours n'iminsi 14 ya 21 jours n'iminsi 21 ya 40 jours na iminsi 40 na kwenda mbali na yazamutse kurenzaho. Sasa tunafanya vile na tuona mkono wa Mungu. Kuki dukorera amasengesho nitubona ukuboko kw'Imana? Kwa sababu nuko Mungu anasema hivi. Imana iravuga ngo tunaomba vibaya, dusenga nabi kwa sababu atimize ile mapenzi yake. Kuko tudakora iby'ubushake bwacu. Lakini ariko tunapenda tumize ile mapenzi yetu. Dushaka gukora iby'ubushake bwacu. Bale sasa tunaomba na tupate kitu. Niyo mpamvu dusenga nitugire icyo tubona. Neno la Mungu. Ariko ijambo ry'Imana. Yani Biblia inatuonesha kisi ya kuomba. Itweretse uburyo bwo gusenga. Na kisi ya kupata. N'uburyo twagira ibyo tubona. Kwa hiyo tunasoma Isaya. Kuri ibyo reka dusome igitabo cya Isaya 58. Isaya ibice 58. Pale mtasiki Mungu anaongea na watu wake. Aho ngaho uri bwumva uburyo Imana yavuganaga n'abantu bayo. Tutaanza kumstari wa 2 tunaenda ku murongo wa 2 na tutaishia kumstari wa 7 turangirize ku murongo wa 7. Mungu anasema hivi. Imana iravuze ngo
Kila siku mnanitafuta. Icyakora banshaka, wanatamani kujua njia zangu. Kama vile wao ni taifa linalotenda haki. Taifa lisilosahau gizo la Mungu wao. Wanataka niamue kwa haki na kutamani kuikaa karibu na Mungu. Ninyi mnaniuliza, kwa nini tunafunga kula lakini wewe hauoni? Mbona tunajitesa lakini wewe haujali? Ukweli ni kwamba wakati mnapofunga kula, mnatafuta tu furaha yenu wenyewe na kukandamiza watumishi wenu. Mnafunga kula lakini mnakombana na kupikana mangumi vikali. Mkifunga namna hiyo, maombi yenu haitafika kwangu juu. Mnapofunga kula, ninyi mnajitabisha. Mnavinamisha vichwa vyenu kama utete na kulalia nguo za magunia na majivu. Hii ndio mnaita mafungo ya kula chakula? Hiyo ni siku inayopendeza mimi? Mafungo ninayotaka mimi ni haya: kuwafungua waliofungwa bila haki, kuziondoa kamba za utumwa, kuacha huru wanaokandamizwa na kuvunja kabisa mambo yote ya kitumwa. Mafungo ya kweli ni kukawanya chakula chako pamoja na wenye njaa, kuwakaribisha katika nyumba yako wa masikini wasiokuwa na makao, kuwavalisha wasiokuwa na nguo, bila kusahau kuwasaidia wa ndugu zenu. Amen. Amen. Hii ndio shida yetu. Iki ni cyo kibazo cyacu. Mungu anasema, Imana ikavuga, tukunavomba kila siku, turi kuyisaba buri gihe, na yeye anakosa mtu hasikie, na yikaba nkitumva. Tunafunga kula tukiyiriza ubusa. Ndio anasema sasa, ni ijambo ry'Imana rivuze, ese kufunga tu kula, ngwese kuyiriza ubusa gusa, na huko munjia hizi ambazo azilipendeze, uri mu nzira zitanejeje Imana. Ese mimi Mungu nasikia maombi yako? Ese njye Imana nakumva amasengesho yawe? Anasema hapana. Imana iravuze ngo hoya. Sasa anatuonesha njia ya Mungu tusikia. Imana itweretse inzira. Anasema, iravuze ngo mukaribisha wa masikini ndani ya nyumba zenu, kwakira abakene mu nzu zanyu, patia mwenye hana nguo, kwambika abambaye ubusa mukabaha imyambaro, mwenye yuko na shida, ufite ikibazo, ile shida yake, icyo kibazo kiwe iwe shida yako, kikaba ikibazo cyawe. Pale aho ngaho utanita, uzampamagara na ndakusikia, nanjye nzakumva. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa. Amen. Iyo njia ambayo Mungu iko natuonesha, izi nzira zose Imana irimo itwereka, ndio mapenzi yake. Iyo dusenga, tunafunga, tukiyiriza, tuko na maisha ya kinyume ya mapenzi ya Mungu, turi mu buzima butandukanye n'ubu, iko bigumu, biragoye cyane Mungu kusema niko hapa, kuba Imana yavuga ngo ndi hano. Ndio nakwambia mwana wa Mungu, ndio mpamvu nkubwiye mwana w'Imana, kazi Mungu anafanya usiku na mchana, murimo w'Imana ukorwa ku manywa na nijoro. Mungu anajua, umurimo ukora Imana irawuzi, Mungu anaipenda, Imana irawukunda, na maombi yako kandi amasengesho yawe Mungu anaisikia, Imana irayumva. Kuna sababu, ariko hari impamvu sawa na hizi nk'izi ngizi. Haukaribisha wa maskini ndani ya nyumba yako, ntujya wakira abakene mu rugo rwawe, hauziaka maskini nguo avae, nturagurira umukene umwambaro ngo yambare, haushiriki katika shida ya ndugu yako, ntujya mu kibazo cya mugenzi wawe. Sasa wakati Mungu anapoona ile maisha yetu vile, Imana ibonye ubwo buzima bumeze gutyo, inakosa vigumu, biba bigoye cyane Mungu kutujibu, ko Imana yadusubiza wakati tunapokuja kwake, igihe tuje imbere yayo. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa. Amen. Ndio kwa maana napenda tu, niyo mpamvu nagira ngo nikutie moyo, nongere ngukomeze. Nimesema, ndavuze ngo hii kanisa, iri torero, ndio mara ya kwanza kuingia hapa, nubwa mbere mpinjiye, hali ya hii kanisa, ariko uburyo nabonye iri torero, nimeiona, nabonye ni antene ya Golgotha, nabonye ari antene ya Golgotha. Amen. 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 Ni antene ya Golgotha
Golgotha jua nini? Ni antene Golgotha kubera iki? Maisha yenu kuko ubuzima bwanyu inadependre bugaragaza na Golgotha. Igolgotha. Maana Kristo alisema ibyo Kristo yavuze yote imekwisha. Byose byararangiye. Kwa maana tutafuta kumuelewa Mungu. Tutafuta kumuelewa Mungu. Dushake kumenya Imana kwa njia ya kumtafuta mu nzira yo kuyishaka katika neno lake. Ni jambo ryayo. Kisha anasema hapa. Hanyuma aravuga ngo upatie maskini nguo. Kwambika umukene. Siku moja umunsi umwe uliona mtu anakuja kwako au katika njia. Umuntu akazi wao cyangwa ari mu nzira. Unaona kisi amevaa. Kabona uburyo yambaye. Unaona anakuambia. Mutima kubwira. Kamata nguo yenye avalake ile umpatie. Fata umwenda utacyambara umuhereze. Hii sauti ya kwanza ile. Iryo ni ijwi rya mbere. Ya pili nayo inakuya. Ya kabiri kaza. Inakwambia acha nguo zako. Ikakubwira ngo reka imyenda yawe. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Tutembee kisi Mungu anapenda. Tugendere mu bushake bw'Imana. Kwa sababu Mungu kuko Imana wakati alipomtoa Kristo, igihe yatanze Kristo, alimtoa yamutanze kusudi watu wote kugira ngo abantu bose wawe wa Mungu baba b'Imana. Ndio maana ukisoma ndani ya Ufunuo 5, iyo usomye ibyahishwe ibice 5 mstari wa 9 hadi wa 10, murongo wa 9 kugeza ku 10, utaona wanasema pale ya kama uzasanga ijambo rivuga ngo watu wote dunia mzima, abantu bose ku isi yose, Mungu anapenda wakuwa watu wake. Imana ishaka ko abantu bayo, kila kabila, buri moko, kila luka, buri ndimi na kila taifa, kandi buri mahanga yote Mungu anapenda ikuwa yake. Yose Imana ishaka ko tubabaye. Shetani adui wetu, Satani umwanzi wacu, anapenda yeye arashaka we atuletee division, atuzane mu kugabanya, kutoka katika mapenzi ya Mungu, kugira ngo tuve mu bushake bw'Imana. Anza kutuona Imana itangire kutureba tabia zetu, ibone ingeso zacu, mwenendo wetu, uburyo tugenda ambaye haupendeze bitagikwiriye. Kisha Mungu anyamaza sasa. Hanyuma Imana iceceke. Japo Mungu hapendi vile, kandi Imana ntabwo ishaka ukubucira anapenda kazi ya Kristo. Imana ishaka ni kazi kubwa sana kwa ajili ya mwanadamu. Umurimo wa Kristo ni umurimo kwa sababu Kristo alipenda mwanadamu kuko Kristo yakunze umuntu asipotee, kugira ngo atazimira, lakini ariko apate ubuzima wa milele, abone ubugingo bw'iteka. Yose abaya Mungu kumtoa Kristo. Niyo ntego y'Imana yatumye utanga Kristo. Wewe mwana wa Mungu, niyo mpamvu mwana w'Imana, jitie moyo, ikomeze umoja wetu, ubumwe bwacu uonekane, bugaragare, ile pale kugira ngo itapendeze Mungu, tunezeze Imana. Na Mungu wetu ni Imana yacu hata nyamaza ntizaceceka kwa kutujibu mahitaji zetu, kwa kudusubiza mu byifuzo byacu, kwa sababu kuko maisha yetu hapa chini ya jua, ubuzima bwacu hano mu isi Mungu ndio anaijua. Imana ni ibuzi. Aya Mungu kandi Imana ndio iko na jibu, ni ifite ibisubizo ya kutupatia, byaduhereza. kwa maana niyo mpamvu hakuna kitu, nta kintu yenye mwanadamu, mwana w'umuntu anaweza kuifanya yakora bila kushirikisha Mungu, atabwi Imana, ile kitu kipate kuendelea na kusonga mbele. Ico kintu gitere imbere. Tatizo kwa sababu ni kibazo kubera kitu haina mkono wa Mungu. Ico kintu kiba kidafite kile kitu ambacho kandi ico kintu iwe kazi ya mikono, iwe kazi ya mikono, yaba imirimo y'amaboko, iwe unyumba, byaba urugo ambayo iko na mkono wa Mungu, gufite ukuboko kw'Imana, itakuwa kazi ya amani, uzaba umurimo w'amahoro, itakuwa unyumba wa amani, uzaba urugo rw'amahoro, kwa sababu ile ndio kutaka kwa Mungu, kuko ari byo guturuka ku Mana. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa. Imana ihabwe icyubahiro. Tazama, dore erega ni vema, ni byiza ndugu kwa bavandimwe kukaa bicara pamoja hamwe kwa umoja, ubumwe, pale Mungu Imana anafunga mbingu yake, ifungura ijuru ryayo, na anamwaga baraka zake, kandi kamena imigisha yayo. Ile ndio maisha ambayo Mungu anapenda. Ubwo nibwo buzima Imana ishaka. Sisi wa Kristo, kwa twebwe aba Kristo, tumuoneshe, twereke Imana, na pale mbingu kandi ijuru itashangilia, rizanezezwa, na kupiga vigelegele, no kwishima kwa ajili yetu, ubwacu ambaye tumfuata Kristo. Kuri twe twakurikiye Kristo. Na Mungu Imana abariki neno lake. Amen.